Neki ljudi su sujeverni, a neki ne. E sad, izgleda da će oktobar biti vrlo baksuzan mjesec za nas, jer 1. oktobar pada na petak 13. Što je nemoguće i nekako nelogično. 1. oktobar pada na petak 13. Da li verujete da će oktobar zbog toga biti baksuzan mjesec ili ne? Pa možda samo taj dan, ne mjesec. 1. oktobar pada na baksuzan dan, petak 13. Da li verujete da će zbog toga oktobar biti loš mjesec po nas? To nema veze sa tim. Ako verujete u baksuz, kako? Verujem u baksuz, ali nema veze to s tim. 1. oktobar pada na petak 13. Da li verujete da će oktobar zbog toga biti baksuzan mjesec ili ne? Ne taman posla. A zašto mislite tako? Pa zato što to sve zavisi od nas i malim delom od okolnosti. Ne, to ne vazi, to je čovjeku u glavi, ako mu je čovjek u glavi to fiksira, onda će tako da bude. Ne razmišljam o tome. Da li verujete da će oktobar zbog toga biti baksuzan mjesec po nas? Mi mislimo da je sve se urodilo protiv nas, mi Srbi. 1. oktobar pada 1. oktobra, a ne na petak 13. Mada, kako god da nam počne, pored svih sportskih dostignuća, nikako ne možete reći da je Srbija baksuzna. Dobro, možda malo, ali vrlo, vrlo malo. Ako i vi imate ideju za neko pitanje, pošaljite nam putem maila na kojeovdelud@hitfm.rs. Samo na Hit FM radiju.